naloba ukuthi uphakela umthakathi asenzeni kanjena ke ngane zakwethu ngiyazi abaningi bafonela abaningi balindele ukuthi NIU izothini ngophakela umthakathi sayifundisa lokhu ke kwi-NIU asichamazeli into umuntu maye ezoyikhuluma ngokhuzana siqale sicinga ukuthi akayikhulumi ngoba efuna isupport akayikhulumi ngoba efuna ukuduma ngathi akayikhulumi ngoba evele efuna attention yama Blue Nation kukhona inhloso yakhe ecashile into umuntu mayizoyikhuluma njengamanje ngegama lakhuzana aligqibe akathi ekhuluma asifani namaJapan ukuthi ngisho iqhawe labo lingakaphawuli asegcuma ahlala khona asedikadika umuntu ngiyazi baningi kade bengithi bazizwa siphawula nganza kwethu okukhona njengamanje esinganikeza khona ngale yankulumo one fanele hlale nikwazi phela umthakathi uyi-Red Nation ngokuqala lokho okufanele nikwazi so noma yini azoyikhuluma yazini ukuthi unesayidi kodwa ulifihlile kodwa uyi-Red Nation phela umthakathi ngokuqala lokho okwesibili uphakela umthakathi une-page alivulile ku-YouTube ufuna ukuyokhulisa ama-views epagini lakhe ufuna ukuyokhulisa ama-subscribers epagini lakhe njengoba nje ethe hambani indaba niyoyiqedela khona angithi kuyenzani njalo uyuza nina amabhulushi ngoba bayazi ukuthi abantu indaba bayithanda uyuza nina ufuna leyo subscribe lapha niyo viewer uphakela umthakathi njoba nimboneza nje uzamile ukukotela ngonjoko uphakela umthakathi lonyaka uzoqala uyoba umculi uyokhipha maye ngakhiphanga round good njoba nimbone epaquza kanje komaskande ephithizele epaquza uphakela umthakathi uplan ukukhipha usefuna ukucula umaskande lokho angikufunisela ngikuqageli ngiyakwazi into engiyaziyo njoba nimbone epaquza kanje uyazazi ukuthi ufuna upaquzelana uphakela umthakathi so phuma nje bafethu kuye miyeke nje kanje epaquze yedwa kanje yana uyayazi attention ayigadile uyayazi attention ayifunayo ngoba le yanta kade ayenzayo akusikhona ukuncoma yabo akusikhona ukuncoma ufalabo uneminyaka eshayela ukhuzana isigini ufalabo almost zonke izinto aze achieve yabo so kwayena uphakela umthakathi asinalungelo noma ukhuzana kanalungelo lokumkhethela ukuthi akahambe yophila nobani ngasiphi isikhathi nanini phela lo wabhudi into emshayayo uthwele kuba isiqhwaga nje nokwazi ukuthi ngoba uphakela umthakathi bafethu akasiyona insizwa uyisiqhwaga kukhona insizwa khona isiqhwaga insizwa iyamhlonipha omunye umuntu isiqhwaga siyadlwayizela nje yabo lo muntu akayona insizwa uyisiqhwaga wazi ukuthi mase ngikhulumile kodwa kusala ngeke uzungishaye yabo engazi ukuthi manje yonke into ekhona emhlabeni ilungiswa ngenduku yabo engathi yena unabantu aphila nabo akekho umuntu omkhethela ukuthi fanele enze ngasikhathi sini yabo so nje lwabhuti bafowethu miyekeni nganza ukuthi uphuma nje kuye ufuna iattention yama Blue Nation miyekeni thina njengoba nibona singamphendulile nje asimphenduli ngoba siyazi ukuthi uzama ukuyipromote ufuna ukuzokhipha ialbum njoba kuphela uDecember uzoqala uJanuary nje useyinhlelweni zokukhipha njoba nimbone egxibho njoke egxibho bobani egxibha labafana abancane ufuna ichallenge kubo ufuna ukuthi ekhiphe njoba nanimuzwa ezethi mina ngakhipha nje into engcono kunani vele ufuna ukuzoba umculi njoba nimboneza lento ayenzayo ufuna ukuthi ethe qambe umculi ebe epagini lakhe sekukhonyana okukhona there is why uphakela umthakathi nimboneze phumani lo muntu ukuthi uphakela umthakathi bafuna miyeke nje mabhulushi miyeke nje kanje uphakela umthakathi miyeke nje ngale ulungele lento ayiyo uphakela umthakathi shiye nje kanjalo